ndagaruka kuri iyi ntambara yahagurutse kwa Evariste Ndayishimiye. Umupfasoni we watanze icyifuzo cyo kugura Barabasi. Turashyiramo amashusho hano. Kugura imodoka yitwa Barabasi ni imodoka igeze muri 600 miliyo z'amanyarwanda. Ubwo mu marundi ni hafi miliyari zigeze murenyera, ngira ngo zaba zirenga. Ndaza kubiteranya neza ariko nawe uze kubiteranya kuko amahera arahindagurika. Muri iki kiganiro ndagaruka mu minsi 2 yamaze mu gikorane, yambaye impuzu zifite agaciro umumiliyaride n'inusu. Harimo ishakoshi igurwa $45,000 by'idolari, harimo isaha iri 15,000 z'amayero, ndetse amagurumete n'inkweto, ibintu bya zahabu gusa yari yambaye, n'amashusho n'amavideo. Ndagiramo video 3 muri iki kiganiro. Urakoze gutangirana natwe iteraniro, tuguhaye ikaze mu izina ry'Umunyanazareti. Je ni Habiyambere Martin, iyi ni Imbabazi TV 3, tugushimiye gukanda subscribe. Ngaho rero twagiye dusike tutanze mbaya nkuru yashenguye umutima w'igihugu cy'abarundi. Ubwo umurundi n'umurundi kazi ndetse n'abaturanyi, iyi nkuru ntabwo yadushimishije. Nanjye ubwanjye ngiye kuyivuga, iyi nkuru ntabwo ishimishije. Ndagaruka kuri Angelique Ndayishimiye, umupfasoni, umutambukanyi, umugore wa perezida, mama perezida. Nagira ngo rwose nkwisegureho, nubwo we wavuze ngo ninkuvuga ngo ndaba ndi kukwamamaza, nubwo wavuze ngo nge ndi guhanura paradizo, ngo we wayigezemo. Mu busanzwe koko maze iminsi impanura ubuhanuzi bw'uko Uburundi ari paradizo, ari jardin d'Eden. Mukaneva we yambwiye rero ko ibyo ndi guhanura we yabigezemo kera, muzaza mubimusangamo cyangwa musange we yarageze mu rindi juru, ariko w'ijuru yarigezemo kameme. Uyu mupfasoni afite umushinga uhambaye wo kugura imodoka yitwa Barabasi. Harimo abaziyizi n'abatazizi. Harimo abazi cyane Vewiti koko arizo zigaragara, ariko hari indi modoka yitwa Barabasi muri Afrika, ngira ngo no mu bihugu. Ni imodoka cyane mu Burundi ngira ngo zitarenze 3, zibaye zirimo ntizarenga 3, ariko nazo ushaka gusanga ntazo. Mpamya ko no mu Rwanda ntabwo simpamya ko 3 zirenze cyane. Zigaragara muri Kongo, ni imodoka zizimbye na Tanzania n'Ubugande na Kenya, ibihugu biteye imbere nibyo, ariko nabwo zigura abahanzi. Muka perezida n'umumama udasanzwe cyane muri Afrika, ngira ngo nuza kubona hano ndi bushyiremo amasegonda arimo abwira abantu disikuru yuko we ashimishijwe nuko twamuvuga, kandi tageteye mwavuga. Ntuza wa wundi bamwita Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza igeze avuga ngo mukinda mugaramye, mukinda muhagaze ntibihinduka. N'uyu nawe rero ngira ngo niyo sase ibintu yabishyizemo, ni nawo murongo ibintu birimo, kuko nawe ari kuvuga ati icyakorwa cyose ntabwo mushobora kumpindura. Nafashe decision, ndi dese mu mutima wanjye. Donc murabona yambaye impeta ikozwe muri zahabu, ariko ishushanyijwemo igitagangurirwa. Noneho hano yambaye zahabu, kuri uku kuboko zahabu, kuri uku kuboko zahabu, isaha zahabu. Ni umumama mu gikorane cy'iminsi 2, igikorane cy'iminsi 2 amaze kwambara umumiliyaride n'inusu y'amarundi. Ndetse abahanga, ni ijambo ryagarutsweho cyane, ariko nanjye ngarutseho ko yabyivugiwe akabivuga akabitangaza. Nibyo koko uri umusitari, kandi koko nta nicyo bikubwiye. Nuza no kwitegereza aka video, hari ahantu twashyize akamenyetso, uze kureba uriya mwene gihugu we yifashe uku yumiwe, ari kuvuga ati turamaramaya, aho ibara ryaguye, ishano ryaguye. Rero ndagenda babwire, iyo bamvuze iki ncangira inguvu isumba cya kindi, kugira bazovuge hamavuga ati reka tuhebe. Sinchika intege jewe ngo baramvuze, sinchika intege, ahubwo baba bariko barampakokati, bariko baratuma bamenyekanisha mu makungu.
ndayubaha ninde njerina ninde njerina ni jewe ni jewe nyene nta wundi ari muri jewe ni jewe nyene kandi nta muntu afise ububasha bwo kumpindura uwundi ni jewe ntibikunda mureme ntimuze muyumvire ngo je nzocika ivutu ngo bavuze ntibikunda nimuze murare mukanura ngo umutwe ubwize ngo bariko baramvuga baba bariko baramvumeza bariko bangira publicité bariko barangira umustar bariko bamenyekanisha ku isi yose kugira ngo oni ikunde isubire inyongera agashimwe hajya ko hajya baba bariko bangira publicité abantu bavuga bose bangira publicité kugira ngo bikunde Nations Unisubire imenye imyizere hagiguma iraba baramvuga karaba batireka turavyo ko baravuga bakavuga isi yose karaba umuntu ninde yitwa nde ameze gute Burundi bujya ku kivi 2030 2050 umufuko wose w'umurundi n'umurundikazi muzaba mufise amahera menshi mu mifuko muzaba mufise amahera menshi kuri banki ku makonti yanyu sinzi niba ari uyu mufuko yavugaga kuko urwego Burundi buriho s'il vous plaît igihugu cy'u Burundi intambwe kiriho kidafite igitoro kidafite ifumbire mvaruganda kidafite ibiharage kidafite ibyo kurya muze kureba naba bari mu gikorane benshi ntabwo bamwiteho bibereye kuri smartphone bari gutacinga uvuga wari kuvuga abantu bashaka kuba banze no kumutega amatwi ariko ngira ngo simbizi ibyo ntago mbegarukaho cyane ariko twibaze muri Afrika igihugu cy'u Burundi niba umugore wa perezida yatekereza umushinga wo kugura imodoka yitwa Barabas Angelique Ndayishimiye ibyo bintu akatinyuka akabibwira umugabo we ni imodoka igura imiliyoni mu manyarwanda igeze kuri miliyoni 600 z'amanyarwanda 600 z'amanyarwanda irimo rukururana hafi zingahera hafi 3 haraburamo make yango zibe 3 amabisi yo ntiwabara uguzemo bisi izi bisi zitwara abantu ngira ngo Bujumbura Kanyosha Bujumbura Kinindo Bujumbura Mungagara Bujumbura Kamenge wabona amabisi akora circulation mu mujyi wa Bujumbura uguzemo amabisi agatinyuka wakabwira umutware we akababwira ngo mushinga ntahe wanje nta kindi shigaje uretse kugura Barabas nkayicaramo nkayigendamo nkayisiringamo nkumva ko mu myaka 5 onizaba igihembo cy'indashyikirwa cy'abamama babaye abafasha bo gufasha abaperezida Imana idutabare nibi rero umuntu avuga mwe mugahita muhaguruka mutukana mukometenga ngo baravuze mu byukuri igihugu cy'u Burundi gifite abapolisi bagitega ikinga bakagenda ari babiri umupolisi akava Bujumbura mu mujyi ateze ikinga agiye kumutakura agatega ikinga na mugenzi we rikamutwara ari babiri ikinga rikabatwara rikabakomezanya rikabageza kumutagura umwe sensa undi senkisa ni mumbwize namwe ukuri aho wahera uvuga ngo ndifite umushinga wo kugura Barabas fite umushinga wo kwambara umumiliyaride n'inusu mu minsi 2 impuzu yambaye mu gikorane cy'igitangira impuzu yambaye mu gikorane gikurikiyeho ku munsi wa 2 hamwe imiliyoni 750 imiliyoni 750 iyo myambaro cyakora hari undi mupfasoni umwe wo muri Zimbabwe umugore wa Robert Mugabe umuhisi nawe yajyaga yambara nk'uko nawe imbuga nguranyambaga zabigarutseho n'undi mufrasa umwe perezida w'Ubufaransa nawe yigeze agira umugore wambara uko ariko ngira ngo baba ari bakeya mwese cyakora koko n'uyu mama perezida nawe yanditse amateka mama perezida rwose urayanditse bagukurira ishapo
uri umusoda ahubwo umengo ni wowe perezida. Hirya rero abantu barira ngo amafaranga ajya he, amafaranga ari he, amafaranga akora iki, amafaranga akora ibyo nyine, azakora ibi ariko imbere y'Imana ishobora byose. Ngira ngo iyi nyifata ari nayo mpamvu mwabonye uyu muntu yifashuka, ahubwo sinzi ko biri bumugwa amahoro, nibakurikirana amasanamu wasanga bari bumurondeze, tuzababwira ibye. Koko kuba wakwicara imbere ya mama perezida ibintu ukagaragara nk'uwumiwe, ati Bikira Mariya, reka mvuga ak'abakatolike ni Bikira Mariya Yezu nyirimo, ni ukuri ni akamaramaza. Nubwo yego ngo akabigasekwa nk'akeza, je ntabwo setse, ariko iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agacamutima, ni ubuheta, iyi ni inkuru y'akacamugongo. Umumiliyaride n'inusu ku gihugu kimeze uku onye, ku gihugu tuzi cy'u Burundi, nta no kwihishira nyine, urahagarara ukemanga uti nkeneye ko umukuru avuga, umutaka avuga, umukuru akavuga, doke uri feeling yabo. Najyaga mbona uwitwa Gasuku ari kukuvuga n'abandi bantu batandukanye. Mu by'ukuri rero ibi bintu ni akamaramaza. Nabwira abarundi ngo abasenga nimusenge, ababoroga muboroge, abarira murire, wasiwe ugwishije ishyano, ugwishije ishyano kuko iyi konte wateruraho miliyoni 600. Ubwo mu marundi miliyoni imwe mukube miliyoni 3, ngira ngo je niho mbiheruka biri, miliyoni imwe y'amanyarwanda 3 miliyoni z'amarundi, hafi n'amagana. Ufashe rero hafi miliyoni 30 z'amanyarwanda ni miliyoni 300 z'amarundi, miliyoni 300 ni miliyoni 900. Ni ukuvuga ngo ni hafi miliyari zingana zose z'amarundi zikagenda ku modoka imwe. Kandi koko rwose uwo munsi uzarara imbuga ngurukanabumenyi, nk'uko wabyivugiye, imbuga ngurukanabumenyi, kinyamakuru, umunsi uzayicaramo iyi modoka ugatembera muri Bujumbura usuhuza bene gihugu babwira ati shalom shalom. Umuntu utazakubye ifoto nta kizaba cyabaye. Rwose nanjye nzicara aha mvuga inti muri Afurika mama perezida yabuze Barabasi. Niwo mudugu uzimbye abarundi batinye kugura, ndetse n'abandi batinye kugura. Ubu rero wowe mama perezida ku kabi n'akeza ngira ngo ugiye kwigurira Barabasi. Uzantize rimwe njye kwivugira ivugabutumwa, njye kubwiriza abantu, nanjye nagiye muri Barabasi. Ngaho apotere wawe Mbayahaga rero agushyigikire mu masengesho, ariko nawe ngira ngo yarayobye. Nubwo tuba duseka ntabwo bishekeje, ngira ngo apotere Mbayahaga yaba yarayobye kandi koko aya mafaranga guverinoma yaguhaye ngo utangaze amakuru atariyo, cyangwa se uvuga u Rwanda nabi, cyangwa se wibasire bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda. Ahubwo Evariste Ndayishimiye iyo abohora itangazamakuru ry'abarundi, akarere kigenga, akarere kora ibyumva, ibi bintu bari kubimuvugira, bakavuga u Rwanda ruhagaze, bakaruvuga rucuritse, bakaruvuga baruzamuka barumanuka, bakaruvuga kuko bo bafite n'iyo mivugire, kandi bo bavuga ubudatuza, bavuga bafite umwanya. Nyakubahwa pasitoro, umwanya wawe n'uw'ijambo ry'Imana, niwo Imana yaguhaye, umwanya wawe guhanura no kwigisha, kandi rwose ubwiriza neza. Ndagira ngo nkusabe rwose Mbayahaga, igisata cy'itangazamakuru, uri umujournaliste, nibyo ko ugomba kuvuga igihugu cyawe neza, ariko kivuge mu masengesho, kivuge mu ndirimbo, wigisha abakristo ibyo ugomba kubigisha. Nibo bazasenga bagatanga umusaruro uruta uwo watanga urumwe. Wowe nusenga ukaririmba ukigisha ukabwiriza, bizatanga umusaruro kuruta uwo buno uri gutanga urumwe. Koko buno uhera ku wa mbere ukavuga, ukageza ku wa kabiri ukavuga. Simpamya ko urajya urangiza politike usubire no mu rusengero kubwiriza, numara utambike no hirya ukore n'ibindi. Ibi bintu ntabwo ushobora kuza
natwe twese turigisha tukabwiriza. Ntabwo wava mu ibombo kunywa amazi mabi ngo unywe n'ameza, cyangwa se ngo uzane amazi mabi uzana n'ameza mu ibombo rimwe. Ibyo bintu negatifu. Nigarukire rero nikomereza. Witwa Evariste Ndayishimiye yaravuze ngo mu gihugu cy'u Burundi azengerejwe, azahajwe n'abantu bakora bishyirira mu mifuko yabo, badateza imbere igihugu. Aravuga ati abarundi twese turi ku kivi. Muri ku kivi koko, kandi mufatikanyije kuba kuri iki kivi. Iki kivi mukiriho ABCDY. Urabona ko na mama perezida ikiva kiriho. Kiva kiriho, ntimubabare ntimuntuke, ikiva kiriho nk'uko yabyivugiye. Ngira ngo rero iki kivi bahava abarundi bamwe bisanga batari ku kivi, abandi bari ku kivi. Ngira ngo abarundi bamwe bahava bisanga bamwe bakora ariko bagatahira gukora ntibajye, abandi bagakora bakajya. Ngira ngo iki kivi abarundi bariho. Hari igihe bajyaga batwereka abantu baheka igiti cyangwa se umugogo cyangwa se mwikorezi, bimwe abantu baheka bagiye gushyigikirana mu buryo bwo kubaka, noneho abo hagati ntibaduze ahubwo bakicundera, noneho abo ku ruhande abo nabo aba bakavunika n'abaha bakavunika. Nibi niko bisa rero. Ntabwo igihugu, ntabwo ushobora kwambara ahari umwanya hose ngo utobore ushyire zahabu hano, utobore ushyire zahabu hano, wambare zahabu mu izosi, uyambara ahantu hose, uhahire muri zahabu, ukoreshe. Nubwo u Burundi bufite zahabu nyinshi, ariko iki ni igihe cyo gufatana mu nda, mugasenyera umugozi umwe, mukabohora umugozi umwe, ukibuka impunzi ziri Mahama, ukibuka abarundi bari gukubitirwa muri Tanzania bakubitwa ibirenge, ukibuka bari gukubitirwa muri Kenya, ukibuka abarangije uburayi bwose bazenguruka badafite iyo bazagarukira. Mama perezida, wagafasha umwanya mu izina rya Yesu Kristo wo kwibuka ko nta gitoro, ubu ni isoko riri mu biganza byawe, ukibuka ko nta gitoro igihugu gifite, nta fumbire igihugu gifite, ugatekereza kure, hamukajya mu kivi, ugafasha umutware wawe, nuba ari n'umunsi umwe usigaranye, ukaba wakubaka ibikorwa by'indashyikirwa bazakwibukira. Nta muntu uzibuka ko wasesaguye, nta muntu uzibuka ko wambaye zahabu umuntu yaburaye, nta muntu uzibuka ko waguze barabasi abandi zabo zaraheze mu bipangu batagira ubajyana abana kwa muganga, batagira ubujya ku ishuri. Nta muntu uzakwibukira ko waguze ishakoshi, nabonye ishakoshi igura $45,000 by'idolari wari wambaye, $35,000 uyavunje mu marundi. Mbona isaha ya 15,000 y'amayero wari wambaye. Mbona grumete $80,000 by'idolari, amagurumete aya ngaya asanzwe yahana ya ibibafu nibuyo. Nukuvuga yenda ibindi byo by'imiringa sindi bubibare, ni ibintu bihenze by'agaciro kandi ubu narinzwe. Ariko imbere y'ishobora byose abarundi bafite inzara mu nda igaragarira perezida, igaragara mu maso mpuzamahanga, inzara igaragara imbere y'Imana. Icyo kintu sinzi ko uri kukibona. Abarundi bafite inzara igaragara, bafite ubukene buboneka bugaragara, kugeza ubwo intara zimwe na zimwe ziri kugenda nta byangombwa, bagashibuka bakajya kurondeza, abagore bakajya kurondeza nta byangombwa. Sinibaza rero n'abaganwa ari abaganwa. Mu Burundi hari ubwoko bw'abaganwa bwatwaye cyane. Ubu bwoko bwitwa abaganwa nabo si twigeze tubona umuntu wanamugana w'umusitari nkawe Angelique Ndayishimiye rwose. Kandi abaganwa n'abantu nabo batikoraho. Muganwa ashakwa n'undi muganwa, baganwa ntabwo bikoraho rwose. Mu by'ukuri rero navuga inti ngewe ubwanjye abiyambere Mariti, nukuri iki kintu abakwegereye, abajyanama, uzasaba imbabazi abarundi bose. Ntabwo muri Afurika turagera aho ibi bintu bigeze. Abanyafurika imbere y'ishobora byose, nanjye rwose ndaterereye, uzasaba imbabazi abarundi. Iyi nyigisho n'ibi bintu wavuze, n'ibi watangaje ku masanamu ntabwo ari byo.
kereka niba wishakira kwamamara nyine ukavuga uti nta handi namenera, reka ndebe ibintu ndi bukore, ninguriye Barabasi bazamenya, ninambariye imyenda izimbye abagore bose b'abarundi bazamenya, b'abanyarwanda bose bamenye, b'abagande bamenye, imbere y'ishobora byose mpamenya ko ntabwo ari ikintu cyiza mu maso y'umuntu ushonje, kandi abafite ibibazo nibo benshi kuruta abanezerewe. Igihugu kigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Igihugu kigeze aho gipfunduye umunyamaboko wese akikoreramo. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi tuguha ubutumwa, tukubwire rwose iyi message wa mubyeyi we, mama perezida, umubyeyi w'igihugu cyose, ufite ibera abarundi bose bagomba konka, ufite umugongo abarundi bose ugomba kubaheka, ukaba ari wowe umuganje mu bamama bose cyangwa mu bapfasoni bose, ukaba umutwe wabo. Mpamye ko iyi ntambwe uri gutera ni intambwe ibabaza Imana, ni intambwe ibabaza bene gihugu. Please excuse me, pardonne moi, turasabye utugirire ikigongwe, nunabyambara wivuga ayo bigura, niba ugiye no kubikora wibitangaza, kubera ko uwaburaye uramuhahamuye vrema, uwabwiriwe, uwaheraniye banki bagiye gutereza, uwabuze uko umwana we ajya ku ishuri, wowe uraho. Sinzi ukuntu ushobora kwishima hejuru y'abantu, n'umwuka wo kwishima wagaragaje, n'umwuka wo kwishima udakwiye kugaragara kwa perezida. Sinumva ukuntu rero umushinga ntahe wawe akureka, reverendi kurya akakureka, aba bose mugendana bakakureka. Nukuri uburundi ni mudasenga mwiyirije ubusa. Ntabwo mvuze ngo ni umusuma yaribye, ni iby'igihugu n'icye, n'umugabo we n'inshuti ze yikoreramo uko ashaka, ariko imbere y'ishobora byose harimo abantu batagira umutima w'impuhwe n'uw'ikigongwe, harimo abantu batagira imbabazi. Nigeze mbona abanyamakuru bamwe bakuvugaho bagasuku, ngiye biranandiza birambabaza, ntaririrwa ndeba byinshi cyangwa umenye byinshi, kamemu biranambabaza kugeza ubwo numva umuntu wubahuka. Nanjye hano nakavuze menshi, ariko ndavuga ayo shoboye, ariko atarimo gutukana. Noneho rero nkumva barakuvuga cyane, kumbi wowe washimishwaga nuko abantu bari kukuvuga, bakuvuga ko wasambanye ibi n'ibi, wowe biragushimishije. Kumbi twebwe biratubabaje ati umuntu ari gusebya umupfasoni umutambukanye mukuru w'igihugu, kumbi we biragushimishije. Ngira ngo rero ni inkuru itari nziza ku Barundi, ni ikintu kitari cyiza ku Barundi, ni umwanya utari mwiza. Simpamya ko ari igihe cyo kwishima, simpamya ko ari igihe cyo kunezerwa, simpamya ko Abarundi bamaze kugera hamwe bavuze ngo ni muri 2050 ntibarahagera. We waraharenze muri 2050. Abarundi baravuze ngo bageze mu kazoza ka 2030. We waraharenze, wibereye 2500 ahubwo cyane 800. Abandi bo baraho barasana. Ni mwihangane mw'abantu, ariko Yesu ari hafi, Yesu araje kandi azaza mu ijoro kugeza mu gitondo. Washyize indobani mu nyanja, ariko ijoro urarikesheje hafi urafata. Abarozi bakurobesheje inkara, ariko umva tuvugane mu izina ry'iyampamagaye, mu izina ry'iyaducunguye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari uwabwiye Petero, amubwira ijambo rimwe gusa, aramubwira ngo Petero, Simoni mwene Yona, tera iburyo bwawe. Afurika ni inyanja turoberamo, Uburayi ni inyanja turoberamo, umugabane wa Amerika ni inyanja turoberamo, kandi amafi ni ay'Imana. Nagira ngo nkubwire ko imigisha yose iri mu isi ni iy'Imana, ibyiza byose biri mu isi ni iby'Imana.
nagira ngo nkubwire ko nta hantu na hamwe utemerewe gutera indobani mu gihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ibirenge byacu bihezagiye bitongereye i Samariya n'i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Turi mu mezi 3, turi mu mwanya wo kuguhezagira no kugusabira umugisha. Umwami Yesu nashimwe cyane. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Musabe muzahabwa, mukomange nzabakingurira, mushake muzabona. Nibyo koko shitani yakugaraguje igiti akurobesha inkara, nongeye kubisubiramo kandi. Ariko uyu munsi mu izina rya Yesu, Yesu aragusanga aho uri kubarizwa. Yesu aragusanga mu murimo uri gukora. Tera intambwe imwe, Yesu araguterera 99. Fata indobani, reba ubutimba, reba inyanja, reba ahantu urabuherereye mu izina rya Yesu. Kandi aho uri hari inzira. Yesu ntabura inzira yo kugusanga aho uri gukorera. Wasanga urima ukaba warahuye n'igihombo, wasanga worora, wasanga udandaza, wasanga uri umwigisha. Akazi akariko kose aho uri gukorera, itegure muri aya masengesho turimo amezi 3, ya mbere yo kwa 6, iya nyuma yo ku 8. Mu izina rya Yesu turasenza uhoraho ategeke, akubwire ngo hindura utera iburyo bwawe, hindura utera iburyo bw'umwami Yesu, hindura utera iburyo bw'ishobora byose isumba byose. Icyubahiro kibi cy'Imana. Ndagira ngo ntangaze rero, ubu butumwa ni ubwawe, ubu butumwa ni ubw'Imana yaduhaye. Mu izina rya Yesu, hari amanywa mabi yuko bari bateguye ko kwicisha uburozi cyangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nk'uko uwitwa Moridekayi hari amanywa yari yiteguriye kuri bubambwe kuri metero 50 igiti gishinze. Hari ijoro ribi ry'inama zakoranye zikwigaho ngo ugirirwe nabi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo, uhoraho anyuranya ibihe, uhoraho anyuranya indimi, uhoraho anyuranya amajambo, uhoraho anyuranya. Amen. Anyuranya. Nagira ngo ntangaze iyaduhamagaye, iyatubambiwe mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo uri uwo gupfakara, nta nubwo uri uwo gupfa, n'uri uwo no kurimburwa, ahubwo uri uwo kwiyoborora ukabaho, ugahabwa n'agashimwe. Rya joro ryo kubambwa atambagizwa umurwa, rya joro ryo kubambwa muri icyo gitondo bamutambagiza umurwa. Igiti yari kurizwa yurizwa ifarashi, imyambaro bari kumwambika ubusa bamwambika umwambaro w'umwami, gucunaguzwa no gutukwa bamuha impeta y'umwami, bamuha icyubahiro, ndetse abari gushungera isoni ze n'ubwambure bwe bamugaragira bamutambagiza umurwa, bavuga ngo umwami akunze kubaha. Niba uhisemo inzira yo gukiranuka, niba uhisemo inzira yo gusenga, niba uhisemo inzira y'agakiza, niba uhisemo kwagura ibyiringiro, niba uhisemo kwagura kwizera, ndagira ngo mu izina rya Yesu Kristo waducunguye, nawe muri iki gitondo Imana inyuranye amaboko akurwanya tsindwe, ayo mugisha kugereho. Ururimi ruvuga ibibi rutsindwe, uruvuga umugisha rukugereho. Amaso abona ibibi atsindwe, haza amaso y'umugisha. Ugutwi mu izina rya Yesu Kristo kumva inkuru nziza, kuko ibibi warabyumvise nta kutagize. Barakugendeye amanywa na nijoro, bakugendera umutaga, bakugendera umurango, ariko mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, ubu ni ubutumwa bwiza bwahindura ubuzima bwawe. Nawe ukava muri Afurika ukajya i Burayi, nawe ukava muri Aziya ukajya i Burayi, nawe ukava i Burayi ukaza muri Afurika. Kandi mu izina rya Yesu Kristo nta mupaka, nta karimbi yigeze Yesu ashinga kakubuza kwakira ifeza n'izahabu. Nta n'akarimbi Yesu yigeze ashinga kakubuza nawe kutarabuka ngo ugere kure kandi ugere na hafi. Nta hantu na hamwe Yesu yahagaze ngo tekeshezererebo, nta hantu na hamwe Yesu yahagaze ngo akubuze iterambere ry'umwuka cyangwa ry'umubiri. Ugomba kuryama ukerekwa, ugomba kuryama ukavugana n'Imana, ugomba kuryama ukumva ko Yesu agira neza, ikakubwira ibizaba n'ibyenda kuba. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Nagira ngo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi, nawe wavukiye 9 nk'abandi,
nawe warose nk'abandi, nawe uri umwe mu bumva uru rurimi, ugomba kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Rero Moridekayi we ngaho ririmba, Imana yibutse imirimo yawe. Ijoro wari gupfa ntabwo ugipfuye, Imana yaguciriye akazu ngaho ririmba. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ijoro ryari iry'umuvumo ribaye iry'umugisha. Haleluya, haleluya. Ijoro ryari iry'amarira rihindutse iryo gutwenga. Akira amashimwe, akira intambwe zo guhagarara kuri karutari uhamya imirimo n'ibitangaza Yesu akora. Haleluya. Akira nawe ujye mu ndege wumve ko Yesu agira neza. Akira intambwe z'Imana nawe ugendane mu izina Yesu Kristo ubutori n'ubutwari by'uko Uwiteka agira neza. Haleluya. Akira imbabazi n'imbaraga biva muri Kristo Yesu kandi byo kukugirira neza. Izina ry'Imana rihabwe. Haleluya, haleluya. Tutaimba ozana, uzaririmba hoziyana, uzaririmba hoziyana mu izina Yesu Kristo. Shitani yakwambitse isura itari yawe, akwambika agahuzu katari akawe, akuvuga umurango akakuvuga ijoro, akuvuga umutago akakuvuga icyepfo n'icyaruguru. Shitani ni umwanzi wawe kandi koko uko ni ukuri, ariko Kristo ni inshuti, ni umuvandimwe kandi ni umukiza. Utabura kuseruka mu byago n'amakuba. Izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndaguhezagiye ndi umushumba, ndaguhezagiye ndi profete, ndaguhezagiye ndi intumwa. Mu izina rya Yesu Kristo, Yesu wagiye hejuru y'inyanja ntabwo yananirwa kugutwara ngo nawe urengane utambuke ibi bibazo. Yesu watubuye ifi imwe, Yesu watubuye umutsima umwe, ntabwo yananirwa kugukiza ngo ibintu bifate umurongo kandi bigire direction nziza. Yesu wabohoye imbohe zose, ntabwo yananirwa kukubohora. Haleluya, haleluya. Mpanuriye ibiganza byawe umugisha, mpanuriye uruhanga rw'Imana isukemo amavuta, mpanuriye intambwe zawe ntiziteguze, mpanuriye mu izina rya Yesu Kristo ubuzima bwawe. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nagira ngo ntangaze isumba byose, ishobora byose. Haleluya. Ihagararane nawe mu rugendo rwo gukira no gukizwa, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, yo, haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ya Mwami Yesu turagushimiye, utangiranye natwe usozanyije natwe. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Uha umugisha intambwe imwe mwene data ateye yo kumva ubutumwa bwiza. Iri jambo ryubake ku buzima bw'ibyo rigomba kubaka, risenye ibyo rigomba gusenya. Ndagushimiye rero umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Tugushimiye ibirangira to kuragiza n'ibisigaye. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen. Amateraniro y'umugisha, amateraniro y'amahoro, amateraniro y'ubugingo abe muri wowe kandi wakire neza ubutumwa bwiza. Amen. Ya